Uling pong ingke katamong pagmasusyan, malaguyo, na pinimburi kong di ng tampansin is the beauty. Hanapin po kaya katamo, inglagu nga na, what is beautiful? At tatandaan ko po niyang high school kuring, kaya kaming kaklaseng babae, ano po kagaling gagawa, mahilig gagawa ka rin slam note. Nung balod na pa po rin nga, then yung pong anak nila, natang makanita. Potang umena kaya pong mikakawani, pasulatan da kaya po ketang karelang libro na wala mo, biography po potang kay very personal na po rin question ketang tutuking page. Muna po itang first page is sa address, pilang kakapatid lalaki, pilang kakapatid babae, makanyan mo po. Pero kita second page, personal ya po, define love. Nung atatandaan na po rin aliway, wari na po, who's your crush? What's your favorite movie? Ano po? Potang kaya atin pong makapasingit. Kung balo nung atatandaan niya po, what is beautiful? Sabi ko po kaya sarili ko na magsadya ko po kayo, blami balik kong high school. Ako po, bigla ko po nga ganaka, uling kaya katamo, sabi dapin, naman para yung lawi tamo kayong malagu. Na po, kaya ka malaguya ka ko katsura na. Hoy, kalaguna nga mo. Potang manakit la pong matuling. Katuling na. Hoy, black beauty yan. Ay, lemon naman masali. Say mo rin yan. Pilipina yan, Pilipina. Ay, liyaw ning maragol. Lemon naman, bala mo ya. Mamangan neking kaputla. Nga po. Kasi po, tamo para pareho how we look at what is beautiful. Nga rapin po niya. Andiyan nga tamo po para pareho. Tamo law para pareho standard. Nga rapin po sasabi. Ano po kasanting pag nakakatamong niya iniing maya pabalita. Napong pumig-bless kong bali. Din po may nagkat ka na ako kaning blessing nga bali. 15 years ko no pong akakit. Uling at ko paking kamba pag misa ko la po. Bigla da akong aga na ka. Pintalanda ako parokya at mag-request lang bless kayo ni Bale. Nyan datang ko po sabi na po nining pong tatang na niting anak ka makibali. Ay, may reunion kayo niyan. Nandi dyan yung lahat ng pinagmimisahan mo doon sa barangay. Nyan karaskupin naman po, chula. May maniklod la ka na ako. Nang kayo po balyo na sinabi na, ay yamong pangataba na, pangasanting na. Ko po may lipang ko doon. Pamugbugan na kayo. Ano po feeling mo? Siyempre, feeling mo nakanyaman, ne po. Akit siya po'y chin-chin. Ne po, potang akit siya chin-chin, sabihan niyo warin talasawa yo. Tining metong anak. Po, lupaya pa mo rin dalaga. Wow. Wari. Mo po sabihan talasawa, mo po sabihan kayong sarili mong mesakal, ne. Po, para kaya potang akit me po, at yung pa mo rin tan sense na bala mo ya kaman tanasawa. Lalo ya po, potang akit siya Angelica. Wari po, kaseksi na, ngara po. Wari na, para po kaya katamo, these are the things na sabihan daking sarili tamo. Nakatamo po kaburing atwan da katamo. Kaya bala mo tayo katutuwa. Hanggang ini makanyang kapamurin siya, itsura, baby face ka pa mo rin. Tanino po sumabing katumiman. Sira ka nung magbuisit ka. Yung reaction mo po, kanyaman. Pero baluta mo po, that is only the external. Yung pong pagmasusyanta mo, isang torosa ng lima, kalaguna po kano. Nga na pong sasabi ng kwento, o tinawsandeng rosa. Nickname niya po ito. Yung talagang lagyo na po, linawi kay pangana, Isabel Flores de Oliva. Napin po yung house na kaya is rosa. Uling impo ka ng conflection, yung balat na po, talagang malutulutuya. Tsaka at neking kaamo itsura nga na pong sasabi. Pero, at na po karakal maglolo, alaya pong buri. Metong yung buri na, ingino. Napin, na inisip kayo sarili ng makyasawa, yung buri na, i-down ni yung sarili na kin Diyos nga na po ning kwento. Anong ire po patugot nan? Dini pong maglolo kayo. Para, sisela niya mo, ano pong karakal, di makiburi kaya. Pero na pong gagawa na, to disappoint these people, impilit na pong lalako is the physical beauty. Lalako na po yung laguna. Sabi na po ng kwento, gagadgarane po kanong sarili na kayang paminta. Bangka nita magmagaspang ya lupa, nga na po ng kwento. At kaliman po, at nakasanting nga bok, paputot niyang paputot. Bangka nita, dene atwan, keng kayan lagu. At
kaibat po sa sabyanan ning kwento, bangkat takano masiraya gamat, tining masanting at malambot ng gamat, maluto ng gamat, didinano po kanong acid na ning kalamansi, ning lemon, tapamabad na lang, bangkanita, gaspang ya. Talaga pong buri na kayong sarili na, lako nitang beauty na, bangkanita, elam may attract din tao, kitang kayang beauty. Kitang kayang lago. Maramo po para kaya, aliwaning lagong ini, buri kong di na niyong pansin. Nano po may pansin kayo, ngarapin po. Yaman po talaga may kasawa. Ing makalungkot at ne po kaburing lungob ka rin Dominicans. Pero ing tatang po bisa. Ene buring magmadre. So yung gawa na po may kisabi kang tatang, nung pwede yung maging lay Dominican. Yung sanda pong third order. So may third order ya po. Ing pong pekisabi na kantatang na, i-isolate ni sarili na kitang karela. So yung gawa na po, migdato niya po kining metong karening balamo portion of the barn of the house na pong karelang peka bodega. Pepayagan niya ning tatang. Mas nane po ini. Potang kayo po pong talande po rin masakit. Kasi po itang kaya na po, lay of hands, itang prayer for the laying of hands. At na po karakal kakayap, inintatang na matutula niya mumuna na magmadre. Sinuporta na niya pinganak na. Pepa na niya po paborin magmadre, pepa natilya niya kang third order. Semas na niya po itang lugal nung nukarining kayang anak. Uling akakit na talagang itang lugod na nining anak na kitang pamanyo na king Diyos ngarapin po. At itang lugod data, may tatablan na po rin tao. How people have experienced the love of God. Uli na po, uli na. Napin po sabi rapin, he became so popular. Kim Peru, pupunta lang do, papat pray over, at kakayap do, na makanyan po sigurong geware pong patrones do. Uli na po nitang, a simple girl, po pepa, may disappoint, pepa siralub, kitang nanumanitang kayong, kapag nasan asumuyukin Diyos, aw ni sasabihan na po ng Ebanghelyo kaya katamo. The beauty is in and out. Harapin po, wari po tang akakita lareng keng pong Facebook na kaya manakit ko ka rin. Po tang akideng happy birthday, Miss Beautiful nga na. Po tang kaya mapu ka rin mayari, a person that is beautiful in and out. Buli na sabihan, muking kilwal, noon niya kayong pilubluman na. At ini po yung buri na ng ginukang Ebanghelyo. We don't focus too much on the physical, the outside nga na po. Anak ko kaburing patukiyuring ikapu. Kaya kayo, gana-gana, di na yung ikapu, pamintanya mo, nung presyo yung 5 pesos, buriyo, ing 5, ibeye kaya kayong 10% of everything nga na po. Potang kaya nga na, kaya mong pamamangan nga na. Kailangan nyo pang sabihan kayong sarili yun, nung pakanano yung manos gapat, panano lang manos din kuran. You're so specific of what is outside nga na po. Naman sasabihan ng ginubawal, it is clearly na sinabi na po kaya ng Ebanghelyo, deti ilang sukat yung pakit tuparan, kambe ng pamasikasuyo, karing bagay, karing aliwang bagay. Nano po itang buri ng asikaswan tamo. Naman sabihan kaya kayong lakoyo yan. Ali naman po, wala mo sasabihan nanin Ginoo. Nung sanan didinan yung ulagayan, dinan nyo naman ulaga din eh. At nano na po rin pa dinanang ulaga, nga na po ng Ebanghelyo kaya katamo. Impo ka nung pamaging makatuliran, impamaging malunusan, at impamaging tapat, harapanan ng Diyos. Balaan po sasabihan na your fidelity, your mercy towards God, nga na po. Irini po rin panto and justice towards God. Ang po ka rin kaparang tao. Irini po rin bagyang burinan ng Ginong makalagu kaya katamo, ngara. At tatandaan niya po ng metong apalagi kayong television. Akwento ko niya po kanta kayo ni itang blusang itim. Na po tang sinulod ni neking katsura po tang sinulod ni itang blusang itim at neking kalago. Mga tarantara rin lalaki kaya. Pero pangile ko ni itang blusang itim at ne katsura. Yung feeling na kayong sarili na worthy ya. Pangile makablusang itim ya. Pero yung masakit kayo, naginamit kayong masalese itang blusang itim. Nang gawa na po, may kigantiya ka rin sablang minlahit kayo. Uling matsura ya. The reality is, matsura ya pa mo rin.
Andyang pamiglusang itim ne, matura ya pa mo rin. Na ano po yung matura na, itang meging ugali na. At hindi po yung paganakanan ng ginukay katamo. We take concerns of how we look. Importante po ito. Of how we look, harapin po. Etamo burin niya po, tam makatalakad tamo ka rin aliwan tao, ating kamuta, tutulo ka sipon, ewari po, magulo ka buhok. Siyempre po, let us be presentable. At di po, sometimes labas for how we look. Totoo naman po ito. Halimbawa po, kaya kami mong pari, pangit tinalakad kang eplanchading kaya kang suta, alba o nung nanuta, nanong sabyanda po din haliwa. Karnat na itsura nga mong. Ewari niya po. Huling pong balo tamo kaya sarili tamo. It takes effect. Bisa tamo tali. Ewari niya po. Talakad niya po Charles Kenny. Pota patang mamasayo. Nanong sabyanda rin haliwa. Ay, kakyut na palang Charles. Ewari. Dakala po rin kakyut ang kaya. Naping balada, aso yaheli po. Kakyut na pala. Kasi po, we are being presented as beautiful from the outside. Sana po we do not forget how beautiful are we from the outside, the more kengkilog. Po. Tapos sana yung pagganakanan ng ginukay katamo, mas malago ka, ngarapin po sasabi, na alam niya po Santa Rosa po, mo malago physically, malago ya po pilubluban, uling liningap ya po kareng masakit, liningap ya kareng pakakalulo, at sabi natin, patugot mga di, at sana po iting katamong maging masanting apami nugali. Ngarapin, matsura ka man kinlawid da rin aliwa, pero dakala rin tao inlawid da kaya nakaking kalagu, uli nga nakaking kaganaka, nakaking kayamang kayabe, nakaking kaburi kaya ka. Napimpupot ang ako sabihan da ka na ako, mong may santing ya. May tumupo yung sabihan ko, reality check. Man tuto. Pamulad ako mo. Pero balo mo po, pero nanon tuto. Sana itang potang akit dako, mo, niing magana kaming pare. Wow! Ting manyaman. Yawari na po. Niing magana kaming pare po. Kesa kita sabihan dang, mong, pasitan. Sakit siyang kasabi. Nawari po na. We have the feeling that from the outside and the inside, let us maintain our beauty. Uling itimbuli na ning ginukay katamo. Mo sana physically appealing, pero more on personality lovable.